Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bw'Ensoko TV na gukwandire andonsi asore no gwasaba kwaninga kwanyara ko bakugutwara ritukorigia ritukeriga rie Jumapili ngokwarigania ase emesa ya mayakurwa Ensoko ensa emo asobot kobega bwa gatano na gatatu mutinyi no yokabere umwaka no gwikiri bubere meronga bere na isano ne Monchenkoro kwa Clinton ndigi ngekaranseta siribaga ria ya Frida Kirubo kwanekya ninchiko komanyari aenekiwe kurwa ase chinsemo aho yabari kibaito bamangana basangirire buna botambe ase mambiari ngentambe wika chinga kechi kumwancho murigeria bwa ngo komanya buna botuko bwarero tubwata roboti rwa bene ase umurikito Steven Nyariki embunde anyate ko bakago twara enkwana yeyamo ase eyemo no musubati Beatrice Atuti oyo omenyire no boroire bwebinyinyi bya HIV ase emyaka 30 bose 30 years akwera ngakiesa bari yaye yabeire nabo igo wikirania emyaka yiga yonsi kamenyete no boroiro bwo igotoskare roboti rwa bene ndorega iga ase MS ayama yakuru Ensoko ensa emo ndache ko kumanya nabo iga ensemeria yechigosori amange naroro nkwarigandreti gotoskare to gosabire karansoko bene tukurbona wika umweria mesa ayama yakuru Ensoko ensa emo botukubwalero achakirbo. Karibu sana mwancho murigereria butuko bwarero bono tuguchaka no roboti ro kubwatia ase aborokirwa be club keri kyoboriki na boigo bari aba scouts be school ya secondary ya St Vincent Omwari igotoka nsemo ya soneke bunge ya Bonchari county ya Kisii bakoragwa na John Omoke na boigo motendere bwa bare no barema ime county ya Kisii Eric Ntabo nigo bono rituko rero batarira eskuru ya Kisii eyo ebwate abana bari batari koigwa bosamanya tuno mochando bu koigwa ime ward ya Riana ase ebunge yo ya Bonchari na gosanga ubwanchani asomotinyiga bubwanchani nigo bono abantu bomwe bugwancha baburirwe gokonya eskuru yo ase amaganio amange ebwate. Hapa tulipo sasa ni Mesisita Orphanage. Mesisita Orphanage ni mahali ambapo watoto ambao wana wazazi wanakaa na wanafundishwa, wako na mwalimu wao, na wengi wa watoto hawa wana ulemavu wa kutosikia. Sasa wanafunzi wangu wa Omwari kwa sababu ya upendo walio nao wakaonelea kwamba kwa sababu mwezi huu ni wa upendo, Valentine is ahead of us, waje hapa ili waweze kutoa chochote walichonacho kidogo, waweze kushiriki na hao watoto ambao hawana wazazi, pamoja na mwalimu wao pia ambaye ana ulemavu wa masikio. Lero iga tuachire skuru ya Kisii Deaf Orphanage gotoka Mesisita asogo jakora abana bali bale ase orphanage iga osenke iga abana bali batabwatie chinka chiabo igekora uno mosike Pito Gango igo lero tuachire ne skuru ya St Vincent Omwari baeruete nga basangere kende keke gakaramu babwate getabu keri babwate no nyene snaki kende gyonse kiriga kebachire na kigaiga asingenje yobwanchani ngaigo ngakietorera romotinyo yoiga uno chakire no motinyi bwobwanchani. Napigia mwalimu mkuu asanti kwa kualawa wanafunzi na walimu kuandamana kuja hapa kuonyesha mapenzi. Vile vitu vichache ambavyo hata mwalimu alifanya mchango wake, tuasema ya kwamba aendelea kuwa na moyo huo na wote wanafunzi ambao walijitolea. Tunaporudi shuleni ni vizuri tuseme ya kwamba tulifika salama na tukafanya haya mapenzi ambayo ni ya dhati sana. Kwa hivyo station yetu ya Ensoko nasema ya kwamba nanyi ni vizuri kuja kushika ili muonyeshe kwamba kuna shule fulani ambayo inaitwa Kisii Deaf ambayo inahitaji isaidiwe. Hawa watoto vile nimeangalia isiwe mara yetu ya kwanza wanafunzi. Hiwe ni kitu ambacho tumekuja kuona ili tukirudi shuleni tuende tujipange vizuri ili kwamba maybe mura ambao ujao tena tuweze kuja hapa
ili kuja kuonyesha mapenzi. Nende nkoboria baminto mwensi bali murigeretie ngane yega osemotegerete etoko batevinge ngakine yobwanchani nto inyorana ngabali abanchu baitu boka banyomba tiga to inyore bali bachande gete bali chinkachi bali nabana yofanechie bali chiskuru cyo barema yolende nkobori nga chi serikali chionsi ibere national government ne county governments monyare goika bana baange mutienyo yoiga sengencho serikali ya Kisii County mwateba nga mabere nkoewala bana benasari naiga na barabwa bali chofanage mo bainyore ngamba bwene to gutari mutienyo yoiga boroki bwanchani bwa igoro mono naende bakonywa alia sebakanetio bakonyi bwabo. So anaomba wale watu ambao wanaojiweza miezi 6 wakuja hapa miezi 6 ili waweze kusaidia watoto ndio waendelee kusoma. Mungu awabariki, asante. Ameshukuru sana Eric, ameshukuru Eric, ameshukuru principal kubwa sana, asante. Asante kwa kupenda wanafunzi. Ameshukuru sana. Toskabusyo mwanjo murigeria soroboti ronde abakenya niko bono baburigwe kwerikia na bigo gwesoya ase ebyombe ao ario barakonye kaso bwango ekirobaganetio bokonyi kagukwana somuchi onyabigena abwase bono aikirana na kubwato ko bokonyi we computer gochi ase abana kiombe ba nyabigena bodaboda sako niko bono Dennis Makori Sonko oyokoria hekirogo ase ensemo bunge ya South Mugirange County ya Kisii anyare ko bakagote babuna ebyombe nebiya na iko bono abantu bonsi mbabwendete kwebeka amo eri gochigo chaka ebyombe eri kwegendere. Nchankoro Dennis Makori Sonko lere turega ase nyabigena bodaboda sako twabaletere computer babere bakulika chirekodi cyaba ase bitabo batukamange twalete computer elinde babeke chirekodi cyabo cyonse ase computer aliyeko baraisi go store the data na go update chirekodi cyabo ego twagokire anabo togosaba nk'abantu bonsi basoye chi computer sako yani chi bodaboda sako ekiagera interest yabo rate yabo nenke 1.5% y'umutienyi teli muna chi Shylock chiri chigo charge 15 10 20%. Ogambi unatoleteire computer necheto be raise kugacha ebintu byekiombe ase biratoke bire safe ne bangane mbura yatu ikiagera ebitabu na begetabu kego tweru gesalia marikari ali kireime ego ikano nyene chinga kiemo member gocha etoke ngantu agachete buya etoke nga amarikari asarekire igo na akiro mugambi Dennis ngambia mono ande mbia mono asenge nje yoko tolete computer yiga ya bantu baminto anchata so ikiombe keke atuage chakete kiabwadi challenge chinyinge kiombe kinkeri gochiande kiombe kinkorie gumuri chibesa lakini go ikaige kiombe gyatenanire na ande gyasukiria abantu omonto bwato mochanda gocho imukieroni oiro mwane skuru monto imukirieroni ochakire biashara kurwa se kiombe keiga kiombe byaturusiria atambe na byatasomeire abana gabana narote abantu baminto basoye kiombe ebyombe basororo ekiagera nande eke bugate faitenke nkirikoriana ni mono goiko yoso irororo asomi abana akori nera bogima bwa bagenderere. Toskabusyo mwancho murigeria makonyi bo murai wiki amagia Jubilee Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i murai wiki amagia DCP Rigathi Gachagua negatia bara ibande kuru asensemeria yokwamiria serikali nigo baikira na somoiga we kanisa ye diocese ya ACK asensemo ya Nyahururu asibanyare ko babakorokana komochie serikali yabone ya Kenya Kwanza asogotaikirania obokoreri burubya na biko burayobuya asaba na inchi asebono basabira bana inchi gwesokia asobonge ko basira ili bachikolenta monchori asobo chorio bonde boli bosi mwako wote. Kwanza haya mambo ya kuajiliwa kwa walimu, hawa viongozi wako hapo wa kisiasa wanaelewa. Sasa imekuwa mambo ya aibu eti walimu wanaandikwa kutoka kwa ofisi ya rais. Ti ukiwa rafiki wa hiyo ofisi unaenda pale unapewa barua unaenda kualika walimu. When we left the government in late 2022, insurance cover ya polisi 5.3 billion. Tulikuwa tumepanga maneno mzuri, in 2 weeks or 3 weeks
The tender they had been given to some insurance company. Mwende muangalie ni ya nani wakubwa. Sasa polisi wetu wanahangaika ukule nje eti outcover ya polisi ni 3,500. Nani atatibiwa na 3,500 outpatient? Sasa polisi wanalia huko, walimu wanalia huko. Huo ndio uongozi. Alafu sasa wanasema sisi hawa wa upinzani sisi hatuna akili. Wale wako na akili ndio hiyo, akili kubwa. Sema ati sisi ni wajinga. Ati hatuna akili. To some extent tunaelewa ni kwa nini anasema hivyo. Kwa sababu sisi tulijua aliua watoto Kiambaa kwa kanisa na akina mama. Si ndio? Tulijua hakujua. Si tulijua. Lakini akakuja na Biblia akasema ameokoka, tukamwamini. Ndio anasema hatuna akili. Akakuja akaambia sisi ate wheelbarrow inaweza fikisha sisi pale tunataka kwenda. Tukakubali. Ndio anasema hatuna nini? Akili. Mwaka ujao kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Pembe nyingi sana za nchi, wazazi na jamii wanalia, wanasema watoto Ruto alituambia anatafutia watoto wetu kazi inaitwa majuu. We are seeing Kenyans being killed in the fight between Russia and Ukraine. William Ruto, you have not commented on this. Tuskabose mwanchu murigaria hegati ya barai kurase kiama ya ODM nigoritko riarero baenekia umuyega ase kaunti ya Busia huyo chakiwa senchira ya bene rero umanyakaine buna linda mwananchi niko bono barokana komochia ensemo ya barai banda se kiama ya ODM haba etokoboko serikali ya Kenya Kwanza ase bono batebire yu nigere maminchano kugania kumurai bwe kiama kyo nyagusira Raila Odinga asaba sabete banyare ko baba kweroberia busio bachore banne umwaka bwechirubere berongebere na isano na ibere wale wafanye recording ipeleke kwa Ruto. Sasa kwa sababu mnasoma nataka munisikie. Your Excellency the President, the people of Busia have said that for you to have any discussions with the ODM, first you must pay for the people you killed. Number two, they are also saying that before you can discuss with ODM, tell them what you did with Mumias and Nzoia Sugar. Your Excellency, they are also saying a government that cannot take care of its most vulnerable people has no business being in office. Arambe! Arambe! Mimi nimetoka Kisii. Wakisii wanasema hivi, mta translate yendo te by'abantu ba Busia balendo mwana oliokoro kusifuna balendo no mwana okoro kwa babu o make sure bamurabu babere balendo mugambi bwake ODM. Mama yangu, my mother is 87. She told me to tell Sifuna and Babu, you two gentlemen, don't sell the party called ODM. God bless you. William Ruto! William Ruto! Otuama! Otuama! William Ruto! Mimi ningependa kuambia hivi. Sisi kama linda wananchi tumeamua lazima tutakomboa ODM. Mimi nilichaguliwa na chama cha ODM. Mimi ni kijana wa baba. Nyinyi mnakubali ODM iuzwe? Mwisho, mimi kama katibu mkuu wa chama nilikuwepo pale wakati ambapo tuliandikishana mkataba wa mambo 10 na chama cha UDA. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha coalition na chama cha UDA, na inasema hivyo hapo ndani. Jambo la pili, hiyo mkataba iko na signature 2 peke yake. Ya kwanza ni ya Ruto, ya pili ni ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga.
Nataka niseme hapa kama wakili, we did not provide for any extension of that agreement. Na date ya mwisho ambayo ile kamati iliteuliwa inafaa itupee ripoti ya mwisho ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, chini ya siku 30 kutoka leo ambapo naongea. Kama mtu anaota ati ataenda kuandika extension ya hiyo mkataba, lazima aende Bondo aulize baba Raila Amolo Odinga ampe hiyo idhini ya kuextend hiyo mkataba. Kufikia sasa hakuna kitu ambayo wamefanya kwa hiyo mkataba, na wengine wanatuambia tuandike mkataba ingine na UDA. Kama hawezi heshimu mkataba ambaye baba Raila Amolo Odinga mwenyewe amesaini, mnafikiri Mwanchomurigeria na mangaine kiwa ase ri tukeriga ase emiroberio au ya siasa kurende tukurena ase kaunti ya Nairobi asomora iwensi ya Kenya William Ruto negatia baraikuru ase serikali ne serikali ya kaunti ya Nairobi baikirana ase umwega bogosasima ase kanisa ACK pipeline ase kaunti iga somora iwensi aira ribaga na kwegerera emiroberio ya serikali ya magendro ayo yabekira ase kaunti iga ya Nairobi kwene kya bunango kinigwere ebirengo na kubakonya abananchi abo bari masaba sabire banyare ko babako serikali ya chinga kichinyororo kiragendete kuroberia emiroberio yo gwikirania magendro ase chinsemo awa wanaopata mshahara shilingi 30,000 na kuja chini hawatalipa ushuru yeyote. Any citizen who earns 30,000 and below, ile ushuru wamekuwa wakilipa ya pay as you earn, sasa tutaondoa kama serikali because our economy is now stable. Number 2, tumesema wale wote wanaopata mshahara mpaka shilingi 50,000 pia tunawapunguzia ushuru by 5%. Kwa ujumla watu watakaopunguziwa hiyo ushuru ni Wakenya milioni 2 watapunguziwa ushuru so that we can carry everybody along. Our city is changing. And I want to assure the residents of this city, Kenya haiwezi kubadilika kama hatutabadilisha mji wa Nairobi. The city county of Nairobi. We will start changing Kenya from here. This is the capital city of Kenya. If we are going to move Kenya to the first world, Nairobi is going to lead. And that is why we are determined to change this city. The GDP of Nairobi is $28 billion. When Nairobi is left only to the formula in terms of resource sharing, it suffers. Because in that formula, Your Excellency, and I can explain to you, every month we get 1.7 billion. I have 19,000 staff. Mshahara peke yake ni 1.5. 200 iende kwa assembly. If you leave Nairobi only to that formula, we will just be glorified cashiers. The Urban Areas and Cities Act, Section 6, says that there needs to be a special arrangement because it is also the seat of the national government. Nisipolipa stima hapa ya Kenya Power, it becomes a national security issue. So Nairobi is unique. What we are asking, because we started that process with you, is to conclude the framework where we sit with your PSAs, we sit with national government officials, ili pia nyinyi muongeze kwa hiyo budget. Wakati wa siasa ukifika, watu watafanya siasa. Juzi kulikuwa na by elections, tume ya uchaguzi ikapiga firingi, tukafanya uchaguzi na by elections in all the places na matokeo inajulikana. Kwa hivyo ikiwa wakati wa kazi, tunafanya kazi. Ikifika wakati ya siasa, tutafanya. And I want to urge the people of Kenya, we cannot campaign from day one to the last. Wana Embakasi, mumejionea kuwa Nairobi tayari iko na sauti ya 2 term. Na ni 2 term kwa all levels. 2 term kwa rais wetu wa nchi, 2 term kwa Bwana Sakaja ambaye anawania ugavana, na 2 term kwa wajumbe wetu na wawakilishi wadi.
Mwanchumurigeria maiga yogokoro moigoyo we kanisa murai bwense niganyora ribaga ryogosangana bananchi asensemeyo asebona rokandre komoche abamiriri bage siasa aboigo niga rokandre komoche higetambokero kigati yabarai korigia koirania emeroberio yobomo bwazimio la umoja asebono atebire obomo bwazimio onyetiborigo chia konyora okwegwa okobokone kiama gia ODM na boigo egati yabarai bande nigo botachi konyara kwene kia guikirania amaganio ya bananchi. Niwaulize watu wa Nairobi, wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama kabila ya mtu? Ni kazi ama dini ya mtu? Si ni kazi? Si kila mtu atachaguliwa na kazi amefanya? Si mimi nitakuja hapa na kazi yangu ya affordable housing, ya markets, ya barabara, ya kusafisha city, si nyinyi mtaamua ama ni aje? Ndio mimi nawauliza wale wengine tunashindana na wao, pia na wao wajipange ama namna gani? Wajipange. Hii siasa tunaelewa bana. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha azimio. Ile azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, azimio bila ODM ni kuzimia? Azimio bila ODM si ni kuzimia? Ni kweli ama si kweli? Tumekubaliana ya kwamba kama watu wa city ya Nairobi tumeunganisha viongozi wote. Leo tuko na MCAs wote, wabunge wote tumeungana, national government imeungana na county government. Tuondoe siasa ya chuki, tuondoe siasa ya ubaguzi, tuondoe siasa ya ukabila. Nairobi hii ni cosmopolitan city, mahali wa Kenya kutoka jamii zote wanaishi, na hiyo siasa ya kuunganisha Kenya inaanza hapa Nairobi. Vijana oye! Sisi mdosi mambo mawili tu. Watu wa Nairobi tunakutambua kwa vile umetushikilia na umeshikilia vijana wetu. Vijana wale bado hawana mboka tuwashughulikie. Umetuwekea vijana kwa climate works. Kuna vijana wako kwa mijengo. Mdosi anaweza hawezi? Harambee! Harambee! Kwa rais tunasemaje? Hapa Embakasi pia wameamua tutembee pamoja vile tunatambua huko upande wa Lang'ata. Tutatembea na wewe na rais. Vijana wanakuomba ufanye empowerment times 2 this time. Wakuje State House tena wakutembelee. Jeshi 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 hatutam. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mwanchumurigeria habuo no tukwira omutumuko mutangani gasemesa yama yakurwa ensoko ensa eyamo togoso ase studio ya kabere turaso chiduka katuskare inkure na sensemo ya kabere kure nande no robot rwabene na chika gukomanyo muri kito Steven Nyarikimbunde ariganetie asasangete eyamo aseyamo numusubati Beatrice Atuti uyo menyire no burire bw'ibinyinyi byenyamoreo ase egeka kimyaka 30 Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi tomuche gutengera emerobere yaito yogosemia na gukumanya yagokorekana kera rituko n'abariki baitu beandirete chinga kichons aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'omubwekano. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788 66 66 62.
amarwire nigagendrete gutosemwana bwire bukia tari yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV uboroso umugusi Eye Yensoko TV uboroso umugusi. Karibu sana mwanchu murigeria sense mega ya kabere mbiya mona soko gendra usangana intwe na bono togosoa ase oroboti rwa bene utkubwarero abange ekero banyorire uburuire bwenyamoreo nigo bono bakorora no omwerio womenyo korende asomusubati Beatrice Atuti enyamoreo n'uburuire buno bonde bwensi nigo Atuti kurwa asensemo yatenga eward ya Magombo semo ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira amenyire nebinyinyi bigabya HIV ase emyaka 30 bono mugakoye nigo asiriti obogima bwaye gwetera ase oburiro bwiga asoroboti rwa bene ase oboroboti rwa bene obutuko bwarero murikito Steven Nyariki Mbunde niga gotumanya bunanyate ko bakagosanga omugano w'umusubati oiga Beatrice Atuti Saa 8 ya mugaso nigo tore asensemo ya tinga ewodi ne ya Magombo ebungene ya Kitutu Masaba county ne ya Nyamira nigo tukumirana na Beatrice Atuti keroko murielia kurware nigagendrete emirimo yayo kurema nigagendrete gwetuma gokorage barua kiaya gia kirarituko irio kwenyore ng'eri ekeriota maitinga Beatrice Atuti nigo amenyire na umenyo bwenyamoreo gose HIV aseka kiemyaka 30 bono asoropoti rwa bene ritikoria rero ime Yensoko TV nigo turachigotara na Beatrice anyare gotwerera esabari anyare kobanero no bumenyo bwaye na HIV irio kwemanya nki haeteire goika bono nja samari etangoro kwa Beatrice Monyenye Atuti inkaere tinga Kitutu Masaba Nyambogo sub location nongotoka bono amangira alikuwa ni batabarero ni gorenya mureo iyasumbira abantu baito asama tukamatambe mbaka abande batwarire utagani komenya bande beitira singe njo gutware nyamureo abande ji family ci asale kira singe gutware nyamureo bono naka nintebye abantu baminto sembatebye omugano ne rinde obe ngano kubasemya abangi myako mosoma kubasomuganone engaki Beatrice no mugakoe banyorete nyamoreo nengaki yarenge ngongumuno etabwate mariogo egento kiabete sosobe no bokongu komenya ere amo ne amate yaye emyaka ene menge ngaki twanyorete nyamoreo magego tari ngororo ngo twamenyete igo twakano kugune nyamoreo ngumbwe kare tugachigacha Kenya ko 1984 no ere Kenya na indugati kabira iga tukanyora twanyore nyamoreo lakini kurenga kinanyorete nyamoreo nabo nabona twari tuboboro bonene singinjo na maite nga komenya nkuyo kurenga kina maite na nyore na maite komenya nkuyo lakini na masomo ariko na kurwe rinde chiredio rindo eta igwa sa abantu bagosomi nanje ngatwarira ngene ne kumanya ngaki abantu bamenyete one gekero mwaka 2004 ngaenda senya gitali yetu ya Nyamira nanda senya gitali yetu ya Nyamira ono njikora ngaki abantu bande na kibamenyete nganywa nara abantu barenga abantu bane konye bachakirwa muri wasinya gitali yetu ya Nyamira kero achaki ngachikorengere linga gatapya ndaenda bwone ndabero lakini asinge njune gitu ikorro bakamanya ngani mbate ebindi byenyamureo nigo bachite bakambwati bakaka bakahangira ni ase clinic nigo ngakwansira so mwaka 2006 ngasobona ase clinic kabisa
nonye guikae kirari kwenda ase nyagitari ya Nyamira Rifaro nigo are kwobwa na kwebisabisa. Kwanza naenda Nyamira namba ya nere namba 23 kona bokorera kiara bantu bale Nyamira wana bale around baikire namba 1700 1900 kuru namba kurusko namba kwa mpaka 1900 ngokoro ngaki ine ngaki ntambe sana wono kuruenga kiyo kareka ngona kwebisabisa ige bado ngunyina mali bara ngina kwebisabisa so kareka mwaka 2007 mbara ro bali baga dasomire clinic gitogona kugenda kero baranga bakona kubunya into nakubulia maswali bakaranga tate nento kumanya muno bagante bona tate ko ire field elindo nyaka bagosome abo bangirete field abande baminto wasirire mari koro kwa tutu no yonda koro kwa Evans bonsimbayo banya tukaba utima kuroso biko bwinsi lakini kero bangira asa na tanga ni na chiete ngaruo borori iga twarenge wa late say gigo tukuri ko chengere Nyamorense ngima alia kerenyo ikonge school primary ikonge gari karana kwanete ngakina una ringomoke karana kwanete abantu bagakumi bantu bagacha bange mbere serenaki nanda bongo akanyesanga mbiamono karana abadati asengo toka Nyamira nigo bachite ngabasomi abange nabo bapimetu nandi bagakonyeka nigo ya mubitereti gotiga kwenda none kanisa ekero hare konengetwa none ekero bari kuria emesa yo monene ase kanisa ya Adventista egento kiagerete here akaraira na maega kando naigo ekero twapimetu bone ine sense moyegas ona kero twapimena apimetu kanyana bade besbinya more of course nabigo nyarikananga ingakeli ndo watu bwoba bona bimonye byari kuno koba kero mwaka na 2004 bando makona komonyansa makona komonye bana ukwana uyu kero monta kana ungwane kinyoro ono nganyoti mbo ati umusani asikinyoro tige kero none kansa gingo genda maite mno chikanse chiturende nkuri turemesa kuna gosibania maguru namaboko bitu kuri alengeria mesa nyikaranste bono tuganyiterende tosibania maguru abantu bonsi byo gasibani bagantiga bona ekambere challenge enene umwana na wate ngabugoli umwana ngachanere iko ngatige kanisa kwa muda mrefu baka ndo kanisa boka bakacha kondi bakambona ningi gekogera utaligo che kanisa moyo itimba David ningi bona ngamakororo engakiyo ngamawutiga malio na ndanoje kure kliniki ndale tanagacha ndali kunyose ngintunga nyitenga tikangu gakiri baka bantu bakonako ningi ora sebandoche nanye nyomba mumuntu nari kugenda because okana mumuntu kwanyara bachakire gukomonya nigo yarenge gintu kereka komono noye nabantu bali baminto nabaro bari gutakanga umuntu oyo abaikanye noye nabana bane buka nigo bapagwetunga abonyengina kibalega na abana nabo bari noye umwana tari kwanda mumuntu ayi kunone ndagera ekombekeri go kyari gutugutu ninyote ngakyayamo monginonde tukaenda buno cyabana bali abana baminyokire abali mwaye kera banda mwaye bona akiri kubuye sani kiri umwana bapekirita abana muchere nigangete nga igende sani ya abana bachikuliera ilikuwa kitu ya huzuni sana because ina bwada kisani lakini nganyura ngana sengencho enyamoronere mwana that is why na we sani ye ngiche nero igo ngachinga kikiria nigo cyalenge chingong mona nicyange cyo borobo nene bone linarwe kanisa nanga uche kanisa abantu bana kombwati egakera sengo isikira nyumba kusudi abantu bekanisa kiri tukuri sabato lieke gasiana no gusikira nyumba mbacha banyore nigo ya moberete gasia ngongu none kobera se amate nonye maega kurwa se kanisa nigare konengetwa none ndagire ya yare kuria nigo are gotamwane amate asekiria bare kugosereria nganda ke nigo harabambukiria uburwairo boiga bwa HIV abana nyeto muiria yamo abana baye actually abana banganchite naturally bona abana baye baachire ndo karanstense iga nganchite karanstense na abana yato karanstense endagire gacha konyere mugira abana bari kurwari ngachwa obairire hono na ingana kwebona kingi kosairira abana umwana senga abana abanganchite umwana ya munga mungaini agacha kandebi anti yangote mama ateba to boso to endagire tuli ya nurwarete ono ikabege ntokereke komusana kikangichani aronga tware problem baka ngarango musubati kwa muda mrefu njati yana kendwale tinane mbrodi kyogote burwati bogwetira sendagira lakini ani nganyora nga no gotamanya
ogotamanya na gukora abantu bakora boigo nande gaikerenga ki tinche tukomobori gose komotebi kende nande gaikerenga ki abageni baengo chabarenge nande bona abairi bane nabo ninkarende nkarangirwa na inchuko nayo kwani abageni ingo na gosibia abageni amoko ngo abekera amache nabo kurigeria abantu kwarana kibakora abantu bagotenie metu bakondigeria bonse bono ngamana gukumingaga mangana tari marungi ngatiga gusauria abantu ari gari nkagenda ingo boli mongino yo monga kinki bono kiagenderete nga twata bingu musbati ori orwarete nero igonga kerabago tabiwigo umugano noro renge kurumai lakini ngereri bagari aneri yose bintu kayana asomigo ngereri bagari uko batabinga nyamuro teri gutambukira bono ngasa kubasomi ngari bagari uko basomi no nyandero iga abantu no bangwasa bagukwanige nteke bege kogechi igoro nyamuro bone gento chengo kora nesomiri ngeringa kibachakire bono nche gongo basomi instead ase miaka 30 nigabire ga kunywa mariogo asa kwera ng'ano nigo ikiumbe giense gia WHO nigo kiabere kyo musado munene mega yogokeya mubaro gwichindetere bakanyure wikendetere ya maseri tuko amabe na ruonaenda so from that time nanyura mario for a long time na mario ga yabona abere ngo yanyugo chagocha kale to kairulia mario ga mange lakini rero tukunyende tere ya moyo kalituko ina nde yabere ngiya muno amario ga tonye tukurumaega na turendete challenge ile si nyingi na lente mechando yemekia na lente mechando yo kubuguria mafuta yabe kasamo abantu bari twarenga banyerera lakini asinge jamulio galia ukamenta chikiro na abandi mbali banyuta mulio galia kaba affect bakale unuranye banada abantu bayote kunyone banada aranye banada murentere shida na yana na lente mechando mbali lakini wana yori kunyo busai gorire iri mulioka nande tere ya mulioka ukomera mande kero kwa mirima entrenere okonya nandi bakari tukolinde nandi chomere ekora 24 hours nandi kwa mirere trend ere yaguska so all this time nabiri ngono kunyuri ogocha nja feel I'm good na bana bane balinga bake they have grown big mpaka kuna mchuko amariogo akare ayuyo kurwaria nyamoreo nigo arenge korete siorori asebono hamonjori akorwe gendo Beatrice agokeire na kwendera kwementa obugima bwaya samatukare bosio amariogo atokanyure kare 1 nigaringa mange twari kunyumambi na maragoba kinde teresa tumambi sa tumaragoba ina amariogo aringa mange bako monta algo sinikonyo ora fadali na atika naende bono akera alko side effects kwa kuri na nyagitari abandi basi mikolemereria omichanderia alko baretera batika kunyuriogo ono tu advice abandinga ki kwa alko advice nga onya akolete ire muchanda ono kukwira na nyagitari eliogo ligi na ndoche ncheri werinde osoma nyenga yo muchanda uri na ncheri na tulitangani enda ya bimbeta sana yutina mand kana ire na nyagitari ngai werinde likaba friend na inche ono ngaira kuri mpaka unabona ya ikira nabono imwete chavi kuna kolru bulingo liko gendera mpaka buna ya ikira wakalenta bone ndetere ya moyoka ndetere ya mo at least bwati chichi akala cha wade siorori koigoro ke bakete bwati kende yos it's so friendly naki gose Beatrice amanyete ngana rwari tuburuire oboiga na inde mega yo mugako ego siraso mwako 24 ni garengereti nga no borogi bwagera bwa moita gokogera konyora bumanyi mbora chabia ase orugongo rwa gusi egentu kiagerete nga chikopimu ditangani kabisa of course ngosi yarenge ngia ya chakito sarkangaira nga naringa moto ngaira nga maybe bulto na bwagera maybe ngosi yanasarika Ono mwako yekera na pimu njira wana amatebetinga this is what I found yekina kina nyoliro na pimu yiguna na tebiwo erete chitwanje na gataba yaya ubunaboroki ene ngwana yokaira na ubunaboroki kurwa ubono agachaka gutwara nera mangana yo gutwara chindoto chinde ngabono ngoro butore akasa gutwara birengere bire bibwangovu era kagasira utona eriko nyora rongo na kurwara rwara rengeri kuba malaria ngozi lakini atukuchukulia ndo yereta mononga nebecha hivi mgonjwa wa kawaida lakini ndabone kare kirego akaanza kutana na barogi hana bakwete mpaka community yabo ya maitenga garogukwa
chigurupo ao nigo bebekiramo erio kwendera kosegetana igoro y'oborori bw'Enyamoreo ekero wikabono ase kaunti ya Nyamira gwetania abantu chiri 12 nigo barwarite oborori bw'Enyamoreo kiego chia yaba ekero omokungu gose omosacha gose omonto oyomo ase familia abwate oyo ndatabwati anyari no mosacha obwate omokungu tabwati mukungu kumachari koremerera atia siba narorira abange kero konyo mukungu wato musacha tabwati amangana agakaba makuru Petris ni gata semianga none baria batabwati oborwiro bw'Enyamoreo nabo bagotumeka chintetere ekyo chiko bakonya gwetanga kunyora oborwiro bwe HIV ndobwate lyogo likurukwa PrEP weye ne lyogo kunywa utarachi kushiriki katika hilo tendo elio kunywa ligotange konyora virusi bw'Enyamoreo neli majoka ya refuri nyagitari yaitu nyagitari chitu chonse nani lyogo komera kira lito obo nabo basemia bwa Petris gochia ase baria babwate gose bari bataranyora oborwiro boiga one ndinari gote yandu bamindongerinya undi bwese utaramanya ali yaye litangani nagosorero manya hali yaye korengana ne kiombe kiobochenwa ekegiense gia WHO nigo mwaka 2025 asense ya Kenya ange abantu chiriwe 20 nigo banyorete oborwiro bubuya ekere kiombe kerege kurwania Nyamoreo kia National Syndemic Disease Control Council kiagendere kobekanga ange boigo abasubati chiribu 13 nigo banyora oborwiro bwe kero ikorigererwa na acha abo bare chiribu 5 gati ya chikaunti chiri chibekire hansemo chibwate ebinyinyi hasobonge ne kaunti ya Nairobi kaunti ya Migori Kisumu no Mabei ekyo chibebekaine ne kaunti ya Kisii na Nyamira abasae bari emyaka 15 wike emyaka 34 nigo bakonyara koba bakonyora Enyamoreo ase kerengo gia 74% ekero kwambukirana korwa asengina gochio mwana gweterero iboro watire goika kianda igoro yemia nigo komentekana okukwe binyinyi bya HIV achire igoro ase sato igoro yemia ase abantu hange emilioni ya monu gutainye banyorire oborwiro bw'Enyamoreo gati ya baria babekire ase birengo biria byokonyora oborwiro ase oboime namona baria bakweonia kemubire baria bagotumeka chisindani na gosanga nene mono bari bakwebeta amariogo yogotindia umenyo ne Nyamoreo tario omwerio bubugima bwago ase kaunti ya Nyamira anga abantu 17 nigo babwate oborwire bugara kini korende bamenyete biyano kwerenda buya igonere buya onyara koba gokorengwa korwa asensemo ya tinga yogotoka ase wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba ime kaunti ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV rieteranya Ricky Steven Embonde Mwancho murigeria orboti rwa bene gago rwarigandiria senchira ya bene nere Steven Nyariki gotosemia ase omayo musubate Beatrice Atuti aberika wetera semia keiga 30 tuguska bose bona toso ase ensemble yechigosori asama meranio ye ligi ya FKF division ya kabire ensemo ya kane nigo bono habwatrense amarogoba ya rera segeti yeskuri abamura ya itibo egotoka ensemo ya Munyerori bunge Kitutu Chache North county ya Kisii abanyene horogongoru bobaracho FC nigo bono babuire etimu ya Sotik TFC kurwa sensemeria ya Sotik chigoribere ase ya maso mwigeria bwe timu ya bobaracho anyarako bakagote babuna mbarigetie buikiranu ase chigosori chinde echo ichire mutwe abwase bona asabire ekegori egeke kerike bwate etalanta konyara kwerikia ase timu iyo eri banyarako baba kwegendere muri Kito Vincent Monda agotumanyia senchiro bwikiranu ase gosori iyo yachaka chinsa isano nesato chiabona mogoroba nigo chitimu ichi chonse chiaro kigosisikani ogotindi kolende bunere butambe obubuyi bwagenda somonye norogongo bobaracho FC kagokwana n'Ensoko TV mutu ya gosori iyo head coach Christopher Mwamba nigakwanire igoro ya gosori iyo ya lero abwasa igenire buna obubuyi obwo nekeorokerere buna mbachi gokora buya ase chigosori chinde chire mutwe amupira lero olengo muya sana first half babunga Sotik chigori bere lakini mupira second half ocho chako toengera
baka banyore egoli bamanya gutusingira kabisa batakonya egoli ya kabere 6 point chalero tuchinyore ketha chinyore ekiko to omoyo muya ege muthi konyara busigaiga tokoreki tuchikoba kubathangana kera into hemu yetu abona iga into tukuchesa div 2 around the season marakabere tukuchesa season ya maiga na tukonye kora tanda div 1 ine plan yetu asibarachi FC komenta nayo nigatebire ekirenga kiabo nigobatagete gukorera asamamerania manene ya Premier League aiga Kenya abwasa tebire buna mbariganite guchakorige talent chinde kurwa chingaime uchakira bona togendrete hamasita nyakora nito ko search talent abana bali nsimyaka 21 baka 16 iga abuna butokorige bali babate talent ndero ko moje search salio komoira wasa namathe wakamona talent yo mwana olto gachora tomorete se club tomostreli elinera jakoba umukoseli umya omambi ikotoka tebaiga abana bali school bana bali bakora grade 9 bali bakora the form 4 bata bali spakwana abagoje batuchini nabotoko beka kitibet injiroro na intu baracha turabaira tubakanye basoro lakini batugesa umupira egati y'abananchi bali basangire n'Ensoko TV nigo babulie serikali ebege koligereria na gusira chikosoli bunechi bunenjera ya moyo gukine chikosoli asinse yaito mupira lero gore ngo mupira muyamono sana abana abo babade talent chinge isipokuwa tutabwata support in fact ni ntwe officials to gwetoma twabeka chiringi komi egara twagara myanyonye na ref amanechi rainsman na basigari egara mupira w'imanya gwakwa ige timu in fact yago twara empowerment etwara na resources abana abantu babwate talent yenene njenda atebye serikali yaito mono ase nyonyene county yaito ya Kisii mnabone getie kya green stadium itibo negetie kya sana getie kya rimetu kare sana otwara go sababu beke input batobekere nyone nyumba chabo chenu batobekere nyone chigori chichuma na inde banshwenge getie kya vero levelized TV ya egera abana baitu banyaraka baba ku chiesera na kumanya talent chabo gwetira ase getie bune serikali mwako tebanga abana babe na chat talent no bagende ko bakolendwa abana bakebachi tono tuwale kusaba support kudwa sabantu agwa mpieria MCS pale na abantu bande gwero wisasi ikiagera abana ababairure batabwati kibesa nyono montara abuneke tabwati ya kurwalelirwa twale kutaka babaikange na abana bande barenkana barubachiche babe trend era twale timu ere nkongu egera tunacha abana baito tali sukuru yoke kogera bo monta kweta se talent yayo mupira ndi bwonse maminyoko anyale ko bagakogendale enda anyale ko bagakonyeka inere yemu yeito tokonya abana baitu bale isiko instead baja kunywa maruba yuna maliogo iko bagochichagaiga kwanyora bakolie gento gieke begeire bakwenda barago barasate barara twekea ni ubuki bagoboke no bubio bonke nje Vincent Monda na kwariganiri aya korwa itibo ebunge ya Kitutu Chacha North county ya Kisii asoro boturondero chikosori mwanchu murigereria ekiminano kiligie county ya Nairobi nikobone timu ya Premier FC neria ya bypass kyanyara koba chikuro makario gutanyonsene egori ase egosori entindi ya gosori gwa ase egesero ya Police Band Stadium barabare no mucho Nairobi ase bono aborokia bechi timu echo chonsi bere barire eira yogochia kobeka omokia erio kwenekia amachibu amaya ase chikosori chikobwati murikito Daniel Mwaga na mange Eligi ya FKF County League menye county ya Nairobi niko yagenderera arit kuria rero ase minano obya kara karibwa na kurwa asegesero gya Police Band ensemo ya South B nigo ekrabu gya Premier FC gya bakabagikosoria ane krabu keria gya Bypass FC ase Bypass FC ibarenga bariganyo bekeminane kyo negosori yaru makari gotonyonsanie goli ende yonsi gwekere kanya merongo kianda ase chiklabu chonsi bere charekana korengania chinguru negosori yekanwane emeganda yabatiotereria asebonsi barekana gotiotereria birabu byabo onomoyo oyomo Kokwana mega yichideke mirongo kianda kuru asegasere kyo omo captain ebwe club ekyo ogya FC Premier Owich Brian nigo abe katene niningo e club ke gya Siria mabaga manga yo konyonse ya chigoli korende oyene kyabuna nigo bago chikokora Montreal isaine eli kwene kyanga chigosori chonse chikobwa tanko bunya bare kobwa na gotira ago ikase league ya regionals. My name is Brian. I play for FC Premier. I'm a player coach. I play and I coach at the same time. My today's game, to be honest, luck wasn't on our side per se. As much as we drew,
I feel like we were supposed to win. We've had like 7 clear chances that we've thrown away. So I take blame on that as the coach and also a player, and I will improve on it. My fans, they should know that this game is a matter of life and death in this team. We are very well preparing for all these matches. So we try our best, and I promise the best for our fans. My expectation this season, we play in counties. I have high chances. We have high chances of being promoted to regionals league. So my expectations is nothing less than promotion. Ase ensema yaye omogosoria abwikira bwekio Eugene nigarekana kugokera kuruma kali nonye nigo atebani nigo barauchiko bekomokia elio konyarubo buye chigosori chiko bwatia Samari tangoro ku Eugene Okeo omogosori team ya FC Premier tokore game yaito yere draw ya 0-0 twabwate chance chinyinge lakini tochibegeti lakini twagokira se draw ya away ono expectation cheto toganeti chiwin chinyinge gochimotu nende tutangane league ye tobuke next level Gukwana negeteseni igien Soko TV kurwensemeyo omokocha we club ya Pipers FC nigaene kiabuna iganga yabono gukora ribaga ari gatatu ritangani goseria kabere gwikomwe rio boisoniye yiga ekero abe katene nibuna nigara chie gukwana nabagosori baye iri momento mokia sigosori chiko bwatia Samari tangoro ku Dominic Gwaro nje coach timu ya Bypass FC Nairobi gaiga no Torebase South B toko chesa league ya County League Nairobi ronto abote mopira na timu ya FC Premier ya timu na bangete bia ba chesire game away ba sokire ba chirene point yemo una into the host team ne to mopira mbio cheso kurende bono ntotumie ti chances cheto bia kiagara na kiaga ya to kosi to anyo red rayo expectation yeta season ye to torre to advance to the next level torre gosento kore top 1 2 3 bado ndo bwata matumaini ndore bobe kiagara no tore number 7 chigemu bono kurbono no to win chigemu to arobo bwes chigemu cheto at the end of the day kire season yako na konya to akore to achieve our objective Mega yokuruma kali tunyonsanie golinde yonsi kurwega serekegia Police Band Stadium gatiye timu ya Bypass FC amoneri FC Premier bono nigaba gosori amonemo coach wa timu ya FC Premier besokiri na batebenge ganga yao no buchikobwa chikoso cyabo cyategere season yeje iligotira go League Regionals ingoripo tereke teseni igien Soko TV kurwega soba takati mu Chio Nairobi iretera nanche kwa Daniel Omwaga Ekalabu kia basubati kia Masosa Starlets niko bono kia rure makario ko nyonsania egoria yemo nekarabu kia Flamicity Starlets kurwa se county Nakuru ase gosori ntindi ya FKF division Ntangania basubati ya gosori kwa segeti Kenya Maya county Nyamira morokia we timu eyo naboigo omo captain be club kia Masosa Starlets bono nigo barirere yogo chokobe kama onchoria na kwenekea machiba maya ase chigosori chikobwate Kwa jina naitwa Utachi Ondieki, mkufunzi mkuu timu ya Masosa Starlets. Leo tumekuwa na mechi against Flamcity ya Nakuru. Timu imekuwa poa, tumecheza game 90, nimekuwa na chances 3, nika convert moja. Tumejaribu, nimepoteza penalty, venye nilikuwa nimeahidi fans. Hii mechi ilikuwa nishinde lakini nimejikosea kidogo kwa sababu wasichana wangu ni wachanga sana. Hawajajua kuconvert hizo chances na kutumia opportunities. Wamepata opportunities, tumepata penalty 2, tumeconvert moja imekataa. Lakini tunazidi kuhakikishia fans wetu ya kwamba wazidi kutuamini kwa sababu
pia sisi tunazidi hiyo process. Unajua hii football ni process, lazima hizo parts zote zikuje pamoja ndipoza tupate ushindi. Game ya next Ahero Starlets tuna expect win na tunaamini Mola atatupa ushindi. Adetagor Kugel, captain wa timu ya Masco. Pero tuachesire game ya timu twabwate yaringira isi lakini twarure draw. Twaganeti ushine but twatemire. Congratulate timu yale. To beke bidii mono. Astorochi ngari. Mancho murigeri abo no togoika omwerio ase emesa yamba yakurwa ensoko ensa emo butkobwara no gosaba kwa nga kwanyara koba ko gwesemia na kwemanya ari aene kiwe weka chinga kechiga chidageka isano choka chitigarite nyara koba gikoraga chinsa ibere chia bono botukongo konyoranga ndege koraga chinsa isato ninchikore nagaiga tosangaiga negati yayanda mange Chenkor kwa Clinton Ndigi asiri bagari abambo atisekuru ase studio ya kabere to wasabogen rego torborgerio bia bemero biriagen reta sembeo yan Soko TV.